شيعي وكتديد آلاين شيعة مذهبا بلند كربون برا تركماني شي آلاين قابل كربون قال آلاين عراقي ديما تديدة يعني نها قرتنا كركوكي وهاتنا حاجة شعبي شبيه نافاي باجري وان هر دو كان كوم بك يعني چتشت هيا يهبشنا برا وان هر دو آليان دا بهبش او لا هاتنا سيقولي بو نافرا تركيا وعراق وإيران وتدزاني تركمان شيعة اوانا همي تجينا هفدو سنتز اكشتك بس شخص نفوس تركمان هنا شخص نفوس الشيعة هي لكركوك وشخص نفوس كردها هي يعني داویا دنیا ناتیه یعنی داویا دنیا ناتیه في كركوكي که تو دبینی چند جار دست به دست شویه و خدا نویجی هنه از درنگ یانزو او آف جیه خود دبینه و دگره جیه خودش بر بیا از نکارم وقت کس نک مزن لی بنیارم جبر کو باوریا من به اراده ملت کرد هیا بلکه کردان گله کان کرکوک چول کرد جبر نکارین جبر اوت بیشن جبر وحشیت حشد شعبیه و مدیتی يعني او نشان خبو باريس دي باش او ملت فق تشاوبا وتشبب او ملت يعني نوها عراقه هن دولة كرد دولة اعلان نكريه ثاني كل ريفراندوم كي كريه واف همولاتي عراق همولاتي هرم كردستان راسه همولاتي عراق نجي يعني او جيك وملت فالا كريه بس 10000 كرد جي كركوك دركتي جيوان وي بداير كرن مالوان وي تالان كرن افتشتكي ممكن نينا يشتكي غير ممكن بركو هيزي كرديين انا كركوك لدار دور كركوك مثلا تمام نبويه او تخازن بيشر بمثل بماشين بس شرب زحمته وهيز بكار من لور خو بكرن شرب ممكن بصناهي باستقرار ده اسايش ده او هيز العراقي لكركوك بمينن يعني لدار دور كركوك بمينن يعني كردان ها بتسني مجال الشر حياه دي الشر بكن لغور من يك شر نو هي زكاتي داغي كاري ديكي تسليم بون يعني تدزاني تسليم بون تشوار يعني كرد بي برخودان تسليم ببا رسوایک مزنه یک یا دو به حزب چکتر گرک رول خوب ببینن يعني گرک اپراسیون برو واجی چه ببا يعني هروسا لسر خاک سازش نایکرن لسر خلق سازش نایکرن اف برانسيبن جبر وكي ديجي او اخ او خاك او جي تبخين رزقار كريه تشاو تتخوازي وسا بلودا تسليم عراقي بي ممكن از باور دكم اوبراسيون برو واجي وي چه ببا روج كرداجي وي بجاردن بس ميكانيزم كي دي ميكانيزم جاماوره بصدان هزار كرد گرك وگرنا بازار بصدان هزار كرد كدر كتنش بازار گرك وگرنا بازار گرک بچن جیه خو يعني بالراستي متينجن مازن لكركوك چه ببن و گلک تشتاب گوره يعني تقدادان ين خلكيش دنا برهب دا چه ببن بنره بصدان هزار كرد دما بچه ناف بگرنا بازار دما مش نشان مش بك خو نشاندان بك اف بخو بو يرك مازن چه دکه بخو دبه بو يرك مازن بخو گلک باندور چه دکه اش بر بیا بالراستي گرک ام يه ملتي كومانم نخوازن كو دركبن يه كو دركت نجي گلک وگرن جي خو باشا كاك مامت نهام بحثا كركوك كانش بر كركوك يعني روشاوي تايبته وكركوك تشيبويا خلاص يعني تشيبويا لديمان عندما مديد باشي كيجي حاجه شعبي نزيك سنوري بشمرجي بويا لجرميان جي هاولت داين كو لوي سنوري جي ادي زخت السر بشمرجي بتدرس كرن يعني بشمرجل دست بكاز خازم بزانم يعني گرک نها خطوه بيت يا سربازي چه يعني هر جه خدا بن برگریه بکنج بر کل کرکوک او چند بو هر برگریه دابونو شوادن اوه چه بو مخابن ام پیش پرده ام نزارن چه زانیاری تین چی يعني تو زانی زلالی یک تو نه داخویانی یک تو نه دو کردستان ده شرق مازن چه بو بازارک چو یک برپسیار حریم کردستان من ندید داخویانی یک بده يعني فرماندهن سرکت جبهه ده کس وندایه پارزگار کرکوک ناخویه کس ناخویه يعني برپسیار حریم کردستان کس نات کو چه قومه چه هيا يعني داخویانی کی بدن ملت کو ام فهم بکن کو شروع ما جگری دایویه نا اگر شرکی سرتاسریه براستی عراق خوازه و اگر کردستان داگیر بکه و شاخه جبهه فره لا شنگاله بگره حتی خانقین کرد جبهه فره بکه عراق نکاره خو بگره يعني كرد كاره بچه موصل بگره بلکه بیجی اراده کرد شکستیه نه باور بکه کرد کاره موصل بگره کرد کاره نه العراق لبر استراحت بکه کرد کاره محور خانقین حتی مندلی بگره دکاره بچه باقوبه بگره اگر شرکی سرتاسری به شاخه گرک استراتژی می عسکری جی خویا ببه تاکتیکی می عسکری جی خویا ببه نه پشتی کو مکرکوک دا ایدی دنیا خراب نبویه گرک هم حکم بکن و جاردن پلان خوی سربازی پلان خوی سیاسی
دیپلماسیه دم چه بکن، سربازی هم چه بکن، تاکتیکی می سربازی، استراتژی می سربازی، دکترین می عسکری چیه، لهنک جیا بلکی شر پیشمرگانه لازمه، لهنک جیا شر جبهه لازمه، اگر لازمه جبهه نوام بکن. بری کو او به سر میدان شرش بو مدیار بکن، لازمه میدان شر دیار بکن. اگر شرکی مزن، اگر عراق دانستاندن ناکه، لی دانستاندن بکه است تخمین کن وار روزه دانستاندن خراب نیست. لی اگر براستی نیت حشد شعبی و عراقی او کو شرکی فرا بکه و کردستان داگیر بکه، کرد گرک جبهه دنده دست بیریش بکه. بتایبەت جبهه جور بر حساسه از جبهه جور کرد سست بگره ملی او خط تلعفر حتی دیگه زاخو او جبرک و اگر فرصت ببینین بلکه لور هرشه کی چکنش بلکه کرد گرک به خط باش بگره و کدی اگر شر شی فرایک زانیاری جبرک دست مدنینه اگر نیت عراق براسی شر نخواست دانستان دنیا بکه لگور من کرد جبهه نوفکه باشا عراق نکاره شرکی مزن باشا الجور اخفتنين اجر السركردين يعني برفرسن حكومه هرم داخل يعني ندن ين عراق دن اخفن يعني تايروين عبادي يقولون تين حاجه شعبي يجي يقولون يعني براسين يا عراقي وبغداد هي قلتوا بيجامريكا يعني جنيتا وشرع أخمن دكم شرط كوداني تد بيراوجي قوتن حتى ساعات 2 شوي 48 ساعات دمدان كان مرجدان معسكر كيوان بيرين بترول بالا فرقه وانجي حمي تسليمي مبك بله وهرما كردستان يجي برسبان ندا نخير پارێزگاری کەرکووک جی ناودەم داخل يعني جبال بيا او هيريش كرن نها او جيانا كتنا دسوان دو سجي نجدر جيندن كتنا دسوان نها عراق مرجع هنا كي بيكانيه ايرو الملي گرمیان جي خاصيه كو جي بين بالا كرن و شاخي عراق دو خازه همي جين كو كرد بشتي سال 2003 رزگار كرنا و كردستانينا و شاخي نيت عراق هيك و وگربانجيا ده النقطه ضعيفه عراق تشي استراتيجي سربازي ده والنقطه ضعيفه ايران يجي منطقه گرمیانه خانقینه جبركو او منطقه نارام ببا استقرار ايران دكه خطر داعش نزيكي داره بو بمليار دولار ايران خرج کرد جبوكو شر نزيكي داره نبا و شاخ كرد گرك بني نقطه قوت كردا منطقه گرمیان خانقینه او جبهه دوار عسكري تجبو مهمه يعني كرد گرك يا باش ممكن نقطه كي ميدن منطقه موصل جبا عراق ضعيفه موصل باجارك سنيه وباجارك كو شيعه شكاندنه موصل جي تاريخ دزاني كو تسليم ايرانيا نبونه باشا تصلات ايرانيه قبول ناكن نقطه كو دواج بو مهمه موصله اگر نيت عراقي دانستاندن به خب تزاني اف شرط خو بكانينه هاتي كركوك دانستاندن بك نا اگر مدي دانستاندن قبول ناكه با دوسه روجا كرد گرك استراتيجي دكتورين خوي عسكري بگور گلک سپاس بتبرز ما من دروجش رو وکار سیاسی تولگه مبوای که راست رومالا روداوي بردام که لی ساعت هم بداید به نشواد